nyabibone ni kumanywa yari mu bandi bantu zo kuvuga ngo ni ibintu iminsi 7 apfuye yamapfa pi tahumeke bakareba ijya misi baza pi umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu bati dutu umuntu bamara kumasha ngo bamute rugi kavuga bati muraja kumutano wanyu mureke hariya mu minembwe ejo bundi twabonye ibitangaza uzova mu kibanza kurwe ariko dufite ikibanza Imana yaduciriye twarabonye kandi twarumvise ngo basibe iminsi 2 babwira leta bati hano hari umuntu wapfuye iniyo zitangira kuza umuntu azapfa umunsi uwo munsi agatangira kunuka nguko sinzi ko tumeze dutunzwe n'amazi kuma kwiyuhagira no koza mu kanwa wose barimwe ariko umubiri ni ubusa n'ukuri kw'Imana n'umwuka nyine uri utubeshejeho babwira leta bati umuntu yarapfuye none baraza ngo amari gushika bati mwabagabo niki ati nimuze namwe mutubajane hariya mu mahombe turebe muje kwirebera nimba mu muta ko ari mwe leta baragenda ngo amari gushika barapfa bati none umuntu wabaye gutya uhaye unuka bakazama ifata amazuru none bati turabamashirije mugende mu muti bumva ijwi riravuze muri bande muratu umuntu n'uwanyu sohoka arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi tinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha amen amen tugende mu butumwa bwiza bwa Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana ni 15 umurongo wa 7 urageza ku 8 umurongo wa 7 ubutumwa bwiza bwa Yohana bice 15 umurongo wa 7 tugere ku 8 yego nimuguma muri je amagambo yanje akaguma muri mwe musabe ico mushaka cose muzagihabwa ibyo nibyo byubahisha data nuko mwere imbuto nyinshi murakoze nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banje amen amen turangirize mu byakozwe n'intumwa ni igice ca mbere umurongo wa 4 urasoma ugeze ku wa 5 byakozwe n'intumwa umurongo wa 4 igice ca mbere umurongo wa 4 nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye amen 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 urakoze Imana iguha umugisha dushimiye Imana kuri no mugoroba w'uno munsi wa none kuba turi hano muri rikanisa ku gitaramo tuje gutaramira Imana tuyiririmbira tuyisenga twumva n'ijambo ry'Imana Imana yabitubashishije ikabidushitsaho twebwe ntitwari tubiza ariko Imana yari ibizi twebwe ibiri imbere ntitwa tubimenya ariko Imana izi byose kuko yaduteguriye kino gitaramo turayishimiye Imana ishimwe dushimiye abaturaritse abapasiteri abakozi b'Imana birikanisa badutekereje bakavuga ngo tuzaze tubane muri iki gitaramo umuntu mwiza aza kurarikira gutaramira Imana no umurimo mwiza cyane mwagize neza abakozi b'Imana ni kanisa ryose kudutumira natwe mugasanga nyine dufite uburyo tukaza none tukaba tubonanye mwagize neza none muratwakiriye turabashimiye n'ikaze muduhaye Imana namwe ibaheze umugisha ntidutinda cyane dusomye ijambo ry'Imana iri jambo ndi mukuru uko naritekereje sikundi mukubasha kurivuga habe no gusoma iyo mpaye nsoma ndi mu gusoma kariryo mbona mbere muri Bibiliya kandi muri Bibiliya harimo amagambo menshi ariko hazahaba ijambo riza mu muntu ukarivuga ahantu henshi ariko kumva tirihaye rivamo kandi ntubaye ushaka ngo rivemo kumva niryo rya mbere kwisonga
ntiyagira irindi ribasha kuriganza. Ejo bamaze kumpamagara nari natekereje ijambo rivuga ngo kwigana Imana, ngo twigana Imana nk'abana bakundwa. Niryo jambo ryari kwisonga, ariko birahinduka mu mwanya mutoya ndetse cyane ngeze hano numvira ingiri kandi maze iminsi mpaye ndivuga ahantu, ariko numvisha ariko sinzi impamvu iz'Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuguma mu kibanza cyawe. Umuntu wese agira ikibanza ciwe, no mu busanzwe nk'uko twubaka nyine hano mu isi. Hano niho tudafite ibibanza kuko turi impunzi kandi nta mafaranga dufite yo kukigura, ariko iwanyu aho utuye cyangwa abafite amafaranga, buri muntu akwiriye kugira ikiwe kibanza mu isi. Niko bikwiye, utagifite ni ikibazo. Uko tudafite ikibanza cyo cy'inzu ni ibibazo. Turi mu madeni menshi y'amazu y'abandi kandi nibyo biduhahaje cyane, ariko nta kundi twobigira. Kutagira ikibanza ni ikibazo. Mu Mana mu buryo bw'umwuka haba ikibanza, kandi nta muntu w'umurefije mu Mana. Abarefije baba mu isi, ariko mu Mana nta murefije. Uri mu Mana afite ikibanza, utagifite ntiyoba n'impunzi. Imana ntiyomwemerera ngo abe impunzi. Woba impunzi hano, tukava muri Kongo tukaza hano, cyangwa aba hano bakaja muri Kongo n'abahandi bibindi bihugu, ariko nta mpunzi Imana igira. Izishaka ngube ufite icyawe kibanza. Mu ndirimbo yo gushimisha iravuga ngo nanje nzojayo, kandi ikintu bazoguha mbere ni ikibanza. Ibindi byose bizoza. Habe na Yesu asezera yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo nzogaruka mbajane, kandi aho ngiye ngo hari amazu menshi, ariko ngiye kugutegurira iyawe n'iyawe. Ntawe uzohitira, ntawe uzoba umushitsi mu nzu y'undi, kandi ntituzosangira inzu. Buri muntu ngiye kubategurira, ndimuhagarika imitima, mwizere Imana nanje munizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba atarahari mbabwiye, ariko kuko hari ngiye kuyategura, nzogaruka mbajane. Buri muntu wese afite ikibanza ciwe, inzu yiwe ahazoba. Nidushika mu ijuru hano mu isi dufite aho kuriye kuba, aho Imana ikurebera. Abaririmbyi simwe mwaza muza muririmba ngo ese ngo wo gushaka ngo yo gusanga, uwo musanga harya mu kibanza ciwe. Utamusanze mu kibanza aba yatorotse, aba yahunze. Dusomye ijambo ry'uno mugabo Adamu. Murabizi Adamu ni ikiremwa yaremwe n'Imana, kandi Imana yabanje kureba ibindi byose. Umunsi w'akazi rimwe, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, ngo igira inama iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu, ngo ase natwe. Ibindi yari yaremye ni ibi byose tuba tubona: imisozi, ibibira, ibiti, zuzi, n'ibikururuka n'ibigendera mu kirere. Ariko uwo munsi ngo iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Iricara hasi irema igitaka, umuntu ngo aba nk'indumbi. Imana imuhumekera mu mwuka mu mazuru, umuntu ngo ahinduka ubugingo buzima. Niko Bibiliya izivuga. Arabyuka aragenda, amusigaho. Ari umugabo wenyine mu isi yose, si igihugu nk'uku kwa hano Burundi turi. Mu isi yose haba umuntu umwe. Imana ngo ikaza kumusura mu mafu ya nimunsi, ngo agasanga iminwa yumye, yagize irungu, yiriwe wenyine. Imana ngo bucira avuga ngo reka muremere umufasha, ndari mu muntu azishwe n'irungu. Abarundi bararirimbye ngo ntakiza cica kirungu riza ryica, ngo iramusinziriza ikuramwe urubavu, ngo imare kurukuramwo iremamo umugore. Iramukangura ngo iramubaza ngo ese iki niki, ngo aravuga ngo nakarako mu mara yanje n'igufwa ryo mu magufwa yanje, ngo azitwa umugore kuko yamvuyemo. Kandi ngo yaramubonye ngo araseka, yarabonye ubundi muntu. Kumara nimba yaratuzi iminsi yagize, nimba ari imyaka, nimba ari amezi, ariko habe niyinga wogira utabonana n'undi muntu, womererwa nabi cyane.
ngo araseka ngo aravuga ngo baraganira Imana ibashira mu ngobyi ya Edeni. Ibyo kurya byose ibiti byose byera imbuto ngo iravuga ngo ngibi muzobirya, ariko ngo ushiramo ibiti bibiri, igiti kimenyesha ikibi n'iciza n'igiti cy'ubugingo. ngo irababwira ngo ibi biti zombi timukabirya, iryoga n'itegeko, ntawe uzubaho ubuzira itegeko. ngo yamiguhangurira ibintu byose ugera uko ushaka ntibiza bikunda. izishaho ikintu gikumiriye cimiriwe udakoraho, wagikoraho ukaba wica itegeko ukabuhuye n'ikibazo. nta kintu kitagira itegeko. imusiga aho ngaho bararya za mbuto izo bashatse bararya. ngo buce wa mugore ngo aja gusoroma wenyine, ngo amare gushika asangamo inzoka. ngo iramubaza, inzoka iravuga ngo iramubaza ngo ese wa mugore we, iki giti ko mutaza mu gisoroma imbuto zacumiyeho zeze niki cyatumye mutakirya? ngo aravuga ngo Imana yarakitubujije, ngo yaravuze ngo nitukirya tuzopfa. Satani atari kwigitangaza, muzopfa ngubwo mwariye. ati niko Imana yavuze, nimurye. ati njewe iconze nimurya kuri iki giti muragira ubwenge nk'ubw'Imana. rya soro murye dese ubungine hano ugende wariye ubone gushira umugabo wariyeho, uragenda utarabuye. wa mugore arumva, iramushuka iramuhenda, ntiyayibaza ate se wewe nimba kiza gitera ubwenge umuntu akamera k'Imana gituma wowe utakiriyeho. amawazo ntiyaruri iyo ngiyo ngo arasoroma ararya. ngo amare kurya arasoroma ashira umugabo ngo ashika abona n'icagiti batazabarya arakirya. aho hantu jewe haza hantera amashaka, aho hantu kandi aho hantu hari ikibazo, niho hatuzaniye ingorane. umugabo wabonye umugore yasoromye igiti bataza basoroma ngo ashikaraza ararya. iyo yanga hafaga Eva, ngo ararya. ngo amare kurya ariko ye ni igitangaza n'ukuri. uko ni kurya baza bavuga ngo yapfuye kurya, kandi ikintu cyose kibanza ngo wapfuye, ngo wapfa kurya. umuntu azapfa kurya uzurya, ariko ntiwopfa kurya, timukaza mupfa kurya. ikintu cyose si cyo kuribwa, kandi ntukazuhirahira ngo ukore ku kintu utazi. ngo ararya, ngo amare kurya, ngo baboneka bambaye ubusa bahunga ico bakoze baragenda. Imana ihaye ibareba iraza ija kubashakira hahandi yabasize mu kibanza. ni kibanza duhaye tuvuga. ngo imare gushika mu kibanza irahamagara ngo Adamu uri he? ati nahunze. niki? ngo nambaye ubusa. niki wagize? ngo wa mugore wampaye yazanye ya mbuto ndayirya. wa mugore wampaye yagufashe se? wa mugore ati naje sinjewe mugabo, vuga neza. hari inzoka nanje yaje irambwira. Imana yumva icaha barakizumbagiza ntibacemera. iyo bacemera ngo bavuge bati twakoze icyaha none tubabarire, ngo yarije kubababarira, kandi igihano cyose kikaba kirashize. ngo umwe aravuga ngo ni umugore, wa mugore avuga ngo ni inzoka. Imana ntiyobwira Satani ngo yirege. icyaha kiba gihereye kuri nyiracyo. aho ubwo mwashutswe na Satani, cakindi nababwiye mugiye kuzoza mupfa. urupfu rurinjiye, murarwinjije, nimwe muruzanye. sinarubaremeye, nari nararemeye Satani ngo azorupfe, none murarwizaniye. ihamagara inzoka na wa mugore na wa mugabo irabahana. ariko nanone ngo uje guhana umuntu ica inkoni zamba, mugani wa kurya bazabavuga ntiyaduhaniye nkuko bikwiriye, twarabo gufa. ariko iravuga ngo Adamu uzohinga, uzotema mu mikeri, mu mishugi, uzoza ubona ibyo kurya wikoze mu gahanga. wa mugore we uzobyara, kandi ibyifuzo byawe bigiye guherera ku mugabo.
kubyara biragoye cyane. Tuba tubona turiho ariko tuba twaracishije ba mama ahantu hagoye cyane. Nicyo gituma umubyeyi w'umuntu ukwiriye kumutinya ukamwubaha kandi ukamukorera uko akubwiye. Utabikoze woshobora no kubikivume. Biba gutyo. Ariko cyane irabaza ngo uri he? Imana muri uwo mugoroba hano muri kino gitaramo irabajije ngo ese uri he? Uracyari mu kibanza? Muri Yohana twasomye yavuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanje akaguma muri mwe ngo muzosabe ico mushaka cyose nzogikora. Uko gabibonetse ko ari cyo kibanza. Aho hano mu byakozwe n'intumwa aravuze ngo abateraniriza hamwe ngo abategeka kutava i Yerusalemu ngo barindire ibizo umwami Imana yasezeranije. I Yerusalemu abariho umuguma. Ikibanza cyacu biboneke kuko ari muri Yesu. Yesu niwe kibanza dukwiriye kugumamo. Naho uvuye muri Yesu turaza kuvuga ingaruka zo kuva mu kibanza. Ikibazo kiza kiba iyo umuntu avuye mu kibanza. Tuvuge n'ikintu kiza kikuberera neza iyo wagumye mu kibanza. Nibyo bintu tuvuga bibiri nitumara tusirimbe dutahe tuye kuryama. Nukuri hari ikindi turavuga ingaruka zo kuva mu kibanza. Tuvuge n'abakivuye mu nk'abatatu ni benshi n'ubu bari mu kukivamo. Barahari muri twe mu ikanisa abapaseri benshi n'ukuri kw'Imana kandi ndarahiye bari mu kuva mu kibanza gaturi mu kumva tukabona dufite amaso. Abayumbe benshi bavuye mu kibanza. Abasenzi bavuye mu kibanza. Iyi mirimo tugira baririmbyi biki benshi bagiye bava mu kibanza. Twaje kuvuga ngo uyu munsi na maonyo ni igitaramo cy'amaonyo. Muza amaonyo ko ndababwira ngo ntimuvuye mu kibanza. Nanje ndibwira ko ndabatunga intoki zibiri izitatu zikandeba. Sive mu kibanza nawe ntuve mu kibanza. Dufite ikibanza ni Yesu. Twaturirimba indirimbo ikavuga ngo musingi bora ni Yesu. Ico nico kibanza cyacu. Ikibanza cyacu ni mu itorero hano. Imana ishimwe. Narababwiye umunsi umwe mperuka kubivuga nari mpaye mvuga rino jambo. Riri ku mutima wanje sindi mukubasha kurivuga ariko nukuri muryumve kandi muryiteho. Nubuhanuzi bw'Imana. Kandi igituma rigarukirana baravuze ngo aho inyundo isubiye kabiri ngo iyo hatari ubuce haba hari ikirambizo. Iri jambo riri mu kugaruka cyane kuri nje karivuga simenye impamvu ariko muri tegeye tugume mu kibanza. Nukuri kw'Imana tugume mu kibanza ntuve mu kibanza ntuhirahire nturote tutekereze ntiwiyumvire kuko wova mu kibanza. Hari abantu bavuye mu kibanza. Uwa mbere ni uyu Adamu. Umunsi ava mu kibanza uwo munsi twinjije ishano ryatubayeho. Abapfakazi dufite nuko yavuye mu kibanza. Imfubyi dufite nuko Adamu yavuye mu kibanza. Ubukene dufite nuko Adamu yavuye mu kibanza. Indwara abantu barwaye nimba hari abari mu bitaruzi nukuri nuko Adamu yavuye mu kibanza. Abamaze gufa ntitwobamenye. Umuntu ari mu gushika ku mpanda ukabona imisarabira rutaba abantu batuye mu gisagara cya Bujumbura. Kubera kuko Adamu yavuye. Iyo atava mu kibanza nta muntu wari gufa, nta muntu wari gukena, nta muntu wari kurwara, nta muntu wari kuba imfubuzi, nta muntu wari kuba umupfakazi. Ibi byose tubona izi ntambara nuko yavuye mu kibanza. Kuva mu kibanza kwatuzaniye ishyano, kwatuzaniye ikibazo. Ibi bibazo bihari byose nimba ufite ikibazo nanje kagira ikibazo. Harabagiye bagira ibibazo bitanu bitandatu 10 umwe kandi nta muntu udafite ikibazo wobaza ngo we ntafite ikibazo habe n'umwe. Habe n'uruhinja ntiruravuga ngo ruvuge ikibazo carwo ariko kirarufite gifite ikibazo kuko ntibibona
ibikwiriye uruhinja ntirubona ibikwiriye zerekeye ku ruhinja. Ico ni ikibazo. Adamu yavuye mu kibanza abazanye, kandi n'ubu bari mu kuva mu kibanza bazobona ikibazo, bazobona ingorane, bazobona ishyano. Habe n'Abisiraheli bagaza bava mu kibanza bagateza ubwoko bwose. Kuva mu kibanza ni igitangaza. Uwo numwe tumuvuyeho titukave mu kibanza ka Adamu na Eva. Umuntu wa kabiri uzumbabaza cyane, navuze ngo ndavuga batatu ni benshi, ariko ndavuga batatu. Wa kabiri ni Samusoni. Ariko Samusoni Imana yateguriye ataravuka, igatuma marahika akaza kubwira nyina, akamubwira ngo ugiye kubyara, ugiye gusama inda, uzobyara umwana, ariko utaramubyara ntukanywe inzoga, ntukarya imizabibu. Imubwira ibyo azirinda, ngo kuko umwana ugiye kubyara n'umuntu ukomeye, n'umunaziri. None kubera uwo mwana wiziririze, wirinde cyagira ikintu uzokoraho kibi. Ugiye kubyara umuntu ukomeye, kandi uwo mwana navuka ntukamwogosha. Uzoreba imirimo azokora, nutanywa ibyo ngibyo, nudakora yo ngayo. Wa mubyeyi aragenda abwira umugabo, umugabo ati gito mutasiguje. Basubirayo ngo bashike marahika, murabizi ni birebire. Marahika arasora agaruka arababwira neza, kugeza ubwo bamubwiye ngo bamuzimane. Ati mwazimana mutazimana sinigi inyama zanyu, ariko mugende mukora ibyo ngibyo. Uwo mwana ikibanza ciwe umureke ntakiyogosheshe, kandi wewe ntukanywe ibyo ngibyo. Umwana aratwara inda, aravuka, arakura, amaze agira imbaraga. Samusoni agira imbaraga zirenze, murabizi. Umuntu wishe intare, gufatana n'intare gutya akayica atayiteye icumu. Umuntu wicishije Abafilisitiya akasa ya kindogobe, simbunda, akasa ya kindogobe, ngo arambika ibihumbi, ngo aravuga ngo rega nakasa ya kindogobe, ngo ibirundo ni ibirundo. Bigeze kumutuma ibinyita 100 z'Abafilisitiya, arabizana, kandi akamubwira yamara, akamuhambira. Aha yashaka kumukura mu kibanza, washa Samusoni agasura akamwemerera. Amubwira 3, 4, 5, aroha aremera. Aravuga ngo n'uyu musasi wanje awukuraho. Abavuye mu kibanza, umunsi ava mu kibanza amaso yaramenetse, arakubitwa, arafungwa, akora imirimo y'agahanyu kandi ahumirije, arahura ngo buce umusasi ngo utangire kumera, kandi asaba Imana ngo mpeza mporera amaso yanje. Abo yishe uwo munsi afata inzu, inkingi z'inzu, ngo bari barimo bose barashira. Ariko yari yaravuye mu kibanza. Tuve mu kibanza. Umuntu wa gatatu wavuye mu kibanza uzumbabaza ni Yuda Isikariyote. Yesu yamuhamagaye muri babandi 12, aramubwira ngo ngwino ubu mwigishwa wanje. Baraja, kandi ngo amare gushika yamari watora amuheza uruhago. Tingizi faranga uzugenda niwe uzozumenye ibyo turya, faranga zose ubike nushaka uzukora uko ushaka. Ngo agakoramo akagabura uruhago. Umubisi w'ikanisa ni umuntu ukomeye cyane. Bakavuga ngo uzubika ifaranga za hano muri kanisa, uri umuntu ukomeye. Ngombwa ngo asengerwa bari umupasiteri, so gupfa kubika gusa. Arabika, ariko uko hayabika ifaranga, urukundo rw'ifaranga rurazamuka muri we, ararenza amaso zazindi. Ngo aravuga ngo reka ngurisha umwami Yesu nzishire hamwe nizi. Ariko guhendeka ni igikenya. Aho uwamuhaye uruhago amugurishe nyuma. Yaravuga butumwa ryo muzanira yandi mafaranga. Erega ubutumwa Yesu yagaza avuga nibwo bwagaza bwinjiza za faranga. Yabaye nk'uwo mugabo ngo bahaye akazi ko kuzatora amababi y'igitiri yabari mukuje. Ngo kimurusha umwanya ngo azane ishenye, bagiye kukaza atereka ngitsinde. Aragitsinda abazungu ngo basanga yagisinze. Niki ati canduhishe, buri munsi zoza none amahanga hangeze ku isasa tumbaye ndora amababi. None ati kizosora kika amababi. No urapokera. Nikitagira amababi urapokera. Utatoya amababi uzopokera. Ati nishaka ndeka ariko ndeke gupfa iki giti kinice. Urumva? Yuda Isikariyote
agurisha Yesu, ifaranga arazizana azishira muri rwa ruhago, ngo akazagira ngo Yesu arabananira, ngo abone Yesu baramushoboye, ngo yamayiruka nkatingiza ifaranga zayo, bati kera twamaze genda. Arazizana zitaho ngaho, ari yahura niwe wapfuye imbere ya Yesu. Ntawuzi uva mu kibanza ngo areke gufa. Yuda yarapfuye, Samusoni yarapfuye, Adamu yarapfuye, ndetse azana n'urupfu ararudusigira. Wa mwana w'umupfu rero niko yaririmbye ngo Adamu ngo wasize uri kose. Ati cyo kugarura ngo urebe abuzukuru bawe ayo barimo, yogaruka se ntiyoba kigarutse ntibikunda. Uwagarutse yapfuye ni Yesu, ariko Adamu ntiyogaruka, yaragiye. Ariko bene data, izo ni impamvu zituma zerekana kuva mu kibanza. Timuve mu kibanza, tuve mu ikanisa, tuve muri Yesu, tuve mu muhamagaro wamureka. Dore abantu batatu nabo bakomeje ikibanza, kandi ngo bagikomeze turababwira ibyababayeho. Babahungu batatu b'Abayuda, Meshake na Shadrake na Abedenego, bagumye mu kibanza, kandi barashitse ngo baheze zo kurya, batinde turya ibyo kurya. Batora ibyo bazoza barya bitariho umuziro, abari byo barya ngo buce, bati turavuze ngo ntiyagira yindi Imana isengwa, tugiye gushiraho Imana izoza isengwa ari umusenga. Bataho ngaho mwadushatse, baraceceka, baragenda barabigira. Wa munsi urashika, baragenda baja muri cya kibaye, ngo bamare gushika abandi barubarara hasi, ibo barahagarara. Niki ko mutahagaze mwibagiwe? Bati tugiye gusubiramo, basubiramo. Bati ntitwibagiwe n'ibintu bitubikora mu mutima. Babashira umwami, bati babahungu, ngo bamare gushika, wa mugabo araza arababaza ati se niki timwamenya amakuru ayo twatangaje tukandika, niki cyatumye musuzugura mwabarefije? Rero si abarefije, twebwe abarefije dufite agaciro. Abanyagano, umunyagano iyo wamunyaze aho ushaka niho umwiciro. Nuko twarabanyaze tubazana muri iminyago, timuhaye mwumva. Ese muri ko murabona Imana iri bubakure mu maboko yanje niyihe? Ngo bavugaho babahungu bumva ashatse kwishira hejuru kurusha Imana yabo. Agiye yabatukabo baracecetse, babahindura amazina baracecetse. Ariko umunsi yavuze ngo ese niki kibakura mu maboko yanje, ngo bama bahaguruka baravuga ngo nukuri ngo Imana dukorera ngo iradukiza, ngo kandi nitadukiza dupfe, ariko ntituramya kiriya gishushanyo washinze, titwosenga kiriya pi. Kuratubwira ngo bayako babwira ngo bice itegeko rya mbere rivuga ngo ntihakagira iyindi Imana uzosenga keretse Imana yo mwishu yonyine. Itegeko rya mbere niryo wamutangirira, habe n'irya kabiri wishe rimwe ngo bayishe yose. Amategeko yose y'Imana nta na rimwe twohazamwe, ntitworoha dusenga kiriya, ngo bama bacita kiriya. Reka ati mugende benyegeze, bashiremo inkwi karindwi, umuriro wake karindwi, n'uwari usanzwe wirya umunani. Ati nibashaka bashiremo icumi. Baragenda barenyegeze, barabazana, barabahambira, babatamu, ngo babatemo ikintu cyahiye n'imigozi yari bahambiriye, ngo batangira kugenda genda mu muriro. Kandi ngo basanze mu undi muntu baba bane. Umwami ngo aje kurunguruka asangamo bane, ngo akazabaza ngo ese twatayemo bangahe? Ubwenge bwari bumeze kera ko bwahindukiye. Aza kubaza ngo ese ni bangahe twatayemo? Bati si batatu. Wa mugabo we ati nabonye uwakane, kandi uwakane arasa n'umwana w'Imana. Ninde wari waramubwiye umwana w'Imana? Ntazayoberana. Abakera baza bavuga ngaba ari uriya musaza, mwo mubaza intare, inzovu, ngo ntiwobaza ngo ese kiriya niki giserutse inzovu? Ntawuzuyiba, uzuseruka ukamuvuga ngo iriya ni inzovu n'intare. Ni ibintu bitobazwa ngo ese ngo ubyitiranye. Ntawobaza umwana w'Imana yamubonye ngo ese ngo yamavuga ngo wakane arasa n'umwana w'Imana. Ati nimbakuremo, bohereza ingazi bavamo, ngo bamare gushika barabareba, habe no kubabuka binukiriza imisatsi. Nico kintu cyambere kiza gishane. Ariko amahuzu bama basanga yamazana mikoro ayifata nkuko nifashe, ngo aratangaza, ngo aravuga ngo ereye none Imana ni ya Meshake na Shadrake na Abedenego. Za bindi nari navuze birahindutse, bivuyemo mbikuyemo. Imana ishimwe. Bahagaze kuki mu kibanza.
Imana ishimwe cyane. Umuntu wahagaze mu kibanza ntiyosha, umuriro ntiwo mutwe. Kurya ijambo ry'Imana rivuga ngo muzoca mu ruzi ntuzobatembana, muzoca mu muriro ntuzobatwika. N'abantu bahagaze mu kibanza. Nuhagarara mu kibanza cyawe, haba nubwo hoza uruzi ntiruzogutembana, haba nubwo hoza umuriro tuzogutwika. Impamvu imwe yabujije ko badasha nuko batavuye mu kibanza. Imana yamivuga ngo ubwo batavuye, iyo utavuye mu kibanza Imana iza yamize ikabana nawe mu kibazo ufite, mu ngorane ufite, ikamivuga ngo nukuri ntaca azoba. Kurya turi mu kuririmba ntaco tuzoba iyo turi mu kibanza. Yamivuga ngo turabana n'abari abahungu baja mu muriro, turabana umuriro. Nuguma mu kibanza ntuzosha. Nebukadinezari nashaka komeze ibibazo nibishaka bicana umuriro, ntaco uzoba nuguma mu kibanza. Ikindi cyatumye badasha nuko bari umuriro. Muzi ko turi umuriro? Bankusoma mu gitabo cy'Abaheburayo 1:7 gira mwumve ko turavuga impamvu zatumye bano bahungu badasha. Kuguma mu kibanza biza bituma umuntu adasha. Icyakabiri mureke twumva wandikiye Abaheburayo 1:7 Abaheburayo. Ibyo abamarayika yarabivuze iti, yindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Muri abakozi b'Imana. Abamarayika yabagize imiyaga, ariko twebwe abakozi b'Imana ngo yaduhinduye indimi z'umuriro. Umuriro w'Imana bazana umuriro wa Nebukadineza barabihuza. None umuriro w'umuntu n'umuriro w'Imana niki kirusha ikindi imbaraga? Nindunganya imbaraga n'Imana. Ninde wozana ikintu gihangana n'Imana ngo ni umuntu ukomeye? Umuriro wiwuhinduka ubusa, uhinduka nk'amazi bawugendagendamo, bawuvamo ari bazima, kuko ni umuriro. Ibo ni umuriro. Bagumye mu kibanza ni umuriro. Iki cya gatatu banze kwica itegeko. Nutica itegeko tuzopfa, ariko uzica itegeko wese azopfa, kandi azopfa ntazibukwa. Ni wica itegeko ry'Imana. Dufite amategeko tugendera. Imana ishimwe. Icyatumye Eliya atsinda wa munsi kuri Karimeli nuko yari mu kibanza ciwe. Abenshi bazavuga ngo niho yabaga ku masengesho, yahagiraga ngo amatayu menshi akahasengera. Wa munsi ngo abwire yahaba ati hoje ariho duhurira, aremera. Abagiye mu kibanza cy'uwabo muri parcelle yiwe. Haba nubwo wasanga muri parcelle yawe akakurusha imbaraga, wa wundi waje akagukubita azafungwa. Bazavuga batese wari waje muri parcelle yiwe kugira gute? Wakandagiye mu kikingi ciwe. Asanga araza baje kugirira shakizame cyanga cyakintu cyo kuvuga ngo twerekanish Imana, cya gitaramo cyo kwerekana Imana yari baje kukigirira muri parcelle ya Eliya. Ngo amare gushika ya matsindwa n'abanyagihugu biwe bose n'abahanuzi 850 barahabyinagira. Umukungugu uratumuka, batumura umukungugu ariko nta muriro waje. Ariko rero utaratumuye umuriro uja kuza ntazatumuka umukungugu. Nuzoza ubona umuntu yatumuye umukungugu muzavuga ntacazovamo, ntakizovamwo pe. Ariko uja gukora azavuga umuriro yamavu. Kandi ntiyavuze ngo zana umuriro, yaravuze ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane kuko ari wewe Mana, nanje bimenyekane kuko ndi umugaragu wawe. Ohereza umuriro ngo wamuza wishinga kuri za nyama, utwika inyama, utwika ingwi, utwika amazi, utwika amabuye, utwika ubutaka. Mwari mwabona umuriro utwika amabuye? Keretse umuriro w'Imana. Ariko imiriro yacu zitwika inkwi n'inyama, ariko ibindi ndiyo bitwika. Ariko izo zamabisha birashirira ngo bama bavuga ngo Imana ni ya Eliya, yari mu kibanza. Imana ishimwe. Tugume mu kibanza, tugume mu kibanza. Hariho imbaraga ziba mu kibanza. Hari ibintu bigira imbaraga kuko biraho bigenewe, ariko byavaho bigenewe kikama gihinduka teketeke.
ingona muzamuyumva nje sindayibona nzanibona bahaye kuri televiziyo n'ibindi ni impyisi mbi habe n'umubiri wayo ni umuntu yozera kuko ayibonye mugani wa cyagitabo cyayo bucavuze ariko ingona igira imbaraga mu ruzi ariko igusanze ku musozi tiyo ikakurya gute ariko mu ruzi ni mu kibanza cyayo habe n'abantu 10 yo bafata ikabisha ariko ku musozi gusa inkoni wo ikubita nuko umubiri wayo ari igufwa wozo ikubita ndibabaye ariko wo yisiga kandi taco yo kumarira taco yo gukoraho habe no kwiruka ntiyomenya kwiruka ku butaka siho si kibanza cyayo ariko yisanze mu ruzi ayiwe iza yamigufata nkuko mpaye mfata kano gatwara habe no kukurya iza yamikumira bunguye wowe sinze mu kibanza cyayo hari ikindi kigira imbaraga ikintu twatwita ngo ni nyunda ariyo kagoma abarundi bazabavuga ngo ni nkukuma igira imbaraga mu kirere ariko ku butaka ngo ihayiwana n'isata iyo yashatse gufata isata ni ikindi gifwa naco isata ngo izizi gaturuka hejuru igira ijisho rikomeye ngo ikamizi kajoke kayifata iyi bashije kuyikura hasi ibiyisha ngo kayijana yishitira hejuru ikayirekura ikazaza kwikakera ikabishitseho ngo izite hasi gatatu igahahamuka ikarwara tansi kwaguhanuka mu kirere ntiziyirya ngo yoyishinga hamenyo ndagira ngo nisata yoyimira izimira ikintu kinini ariko ngo izifata ikayireresa yegeze ikayirekura yayirekura ikaza hejuru hayigenda yaje kwika hasi ikabire yayifasha ngo gatatu inzoka ati ngaha ikaramze kayijane kaja kuyirya kuko yagiye mu kibanza yayijanye mu kibanza cyayo nizo mbaraga zinyunda iyo jewe naratangaye umunsi umwe agaca gafasha inkoko umwana w'inkoko agaca kaza kagira imbaraga mu kirere kakaza kakama kihwika kagafata ngo kagire ngo karafata karahusha nyina w'inkoko umwana irayifata ngo yifate ikazirwana kera yari yayushije imbaraga irwana yikura kugira ngo igeive mu maboko ya nyina w'umwana irawusiga tiyawurya inkoko irayirukana kuko yayifashe yayisanze mu kibanza cyayo agaca kagira imbaraga iyo gafashe kakajana mu kirere ariko iyo karwaniye hano tambaraga habe n'inkoko ntiyorya umwana w'inkoko nuko ari mu kibanza natwe dufite ikibanza nuguma mu ikanisa satani ntazogushobora Imana ishimwe yobu ishatumye neshe nuko yagumye mu kibanza yaravuze ngo intambwe zanje ntizateshutse yamavuga ngo henga mpimirwe ku minzani iresha ngo Imana irebe kuko ntateshutse kwa kudateshuka kwiwe birya byago byari yari yagize ibyago birutse abandi bantu bose ariko ngo agume mu kibanza Imana iravuga ngo reka mutabare irazira mutabara nuguma mu kibanza haba nubwo wofushi dufite siko haba kuki yavuze ngo nubwo nofushi nka mu biraro n'intama imizabibu ntiyere ngo ntakabuza ko kwishimira Imana yanje yari mu kibanza abari mu kibanza haba nubwo bofusha haba nubwo borwara haba nubwo bokena haba nubwo bo bimfubya haba nubwo bo babafakazi haba nubwo bo mu ntambara haba nubwo bosuzugurwa umuririmbyi wo mu ndirimbo zawo kovu yaravuze ngo nikifanywa kama takataka yanipasa kupendeza Bwana Imana ishimwe haba nubwo wo bugeze habi nukuri ari kuri mu kibanza guti kibanza haba nubwo wo butunzi byamirenge baza bavuga ariko barataye ikibanza ni kibazo ubwo butunzi bwawe nubusa uzogenda ubusige tuzobujana mu ijuru ariko kugumana ikibanza tugume mu kibanza abasore mugume mu kibanza titukaza duseshwa ikibanza n'utuntu twa hivi twiki gihe duhaye tubonesha amaso ibihenda amaso ubireke dukomeze ikibanza cyacu inkumi abasaza n'abakecuru dukomeze ikibanza cyacu ni dukomeze ikibanza n'ukuri dufite umugabane ukomeye kandi
satani ntazodushikira. Haba nubwo satani yotonda urugamba kuturwanya, iyo dutsinda twagumye mu kibanza cacu. Ikiza gituma dushikira, hari indirimbo yo mu gushimisha ivuga ngo nutudata inzira yacu ngo ntabwo azodushikira. Iyo nzira ni yihe? Nico kibanza cawe. Ntuve muri Yesu, guma muri Yesu. Nibyo udafite wo bibona, kuko yavuze ngo uri muguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, ngo musabe ico mushaka. Nuguma mu kibanza saba ico ushaka, Imana izokiguha. Ni benshi Imana yagiye iheza bari mu guhaguruka bakavuga ngo Imana yampaye ibi ntakibifite ntari, ariko Imana irabibaha kuko bari mu kibanza. Arasaba arumvirwa, ari mu kibanza. Guti kibanza niryo cyane. Ariko nuguma mu kibanza cawe nukuri ntacu uzobura. Senga ntacu uzobura n'Imana. Guma mu kibanza uhamagara Imana irakwitaba. Niko Yeremiya yavuze. Yaravuze ngo mpamagara ndakwitaba. Ngo kwereka ibikomeye ndetse ibyo umwana w'umuntu atobasha kumenya, kuko yagumye mu kibanza. Ariko utari mu kibanza, habe n'ijwi ryiwe ntazavu yumva, habe n'uguhaye utaka tiyotaka ngo yumvwe, kuko utari mu kibanza. Ariko nuguma mu kibanza cawe ibintu byose biri hano. Yeme kino gitaramo ca gatatu ubu n'ubuhanuzi mbahaye. Ese muzu inzira twaduhanuramo, hari nk'inzira nkazitanu duhanuramo. Inzira ya mbere twaduhanura muri Bibiliya, ukumvaye mvuga ko ndahanura, kandi n'ubuhanuzi budasubirwamo. Yaravugutiwe inshuro 7 irokoka. Iyo uhaye uvuga amagambo ya Bibiliya uzuyavuga nta soni nta bwoba, habe n'isezerano yavuze uzurivuga tirizoreka kuba. Ubu n'ubuhanuzi. Iyo uhaye uhanura ukurikije Bibiliya, n'ubuhanuzi ko ndahanura, kandi Imana niyo yashatse kuko nigisha rino jambo. Nababwiye ngo ndivuze kenshi, ariko n'ukuri mugende mugume mu kibanza. Ubwo n'ubuhanuzi bugushitseho kuri n'umugoroba muri iki gitaramo. Ndabubashikirije mu bwakire, mu butahane, mu bugumane, n'ubwanyu. Mwubahe ikibanza, ukomeze ikibanza cyawe. Aho ni hamwe twaduhanurira. Handi ukuno kuzuzwa no kuzuzwa imbaraga z'Imana nkatabiri kavuga. Ubwo n'ubuhanuzi twemera 100% turaba Pentecost. No kwama mpanura kavuga kuri ruga, Imana ishimwe. Bari mu kuyivugaho, turivugaho. Kavuga kuri ruga ngahanura. Iyo ni inzira yo guhanura. Inzira ya gatatu ni ukurya mu karota. Siko ubuhanuzi buvuga. Biravuga ngo abasaza banyu bazoryama barote. Kurota n'ubuhanuzi bukomeye cyane. Hari inzozi za ruwawa, ariko hakaba n'inzozi z'impano urota bikaba. Ubwo n'ubundi buhanuzi. Ubuhanuzi bwa kane hari ukugenda ukajanwa imaono. Mwari mwababona akamahwera gapfa. Twebwe twarababonye. Namwe ntimuza mubone igitabo canya bibone. Ni kumanywa yari mu bandi bantu zo kuvuga ngo ni ibintu iminsi 7 apfuye, yamapfa pi, tahumeke bakareba irya misi baza pi. Umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu bati dutu umuntu bamara kumasha ngo bamute, rugi kavuga bati muraja kumutano wanyu mureke. Hariya mu Minembwe ejo bundi twabonye ibitangaza. Uzova mu kibanza kurwe, ariko dufite ikibanza Imana yaduciriye. Twarabonye kandi twarumvise ngo basiba iminsi 2 babwira leta bati hano hari umuntu wapfuye. Iniyo zitangira kuza, umuntu azapfa umunsi uwo munsi agatangira kunuka. Nguko sinzi ko tumeze, dutunzwe n'amazi kuma kwiyuhagira no koza mu kanwa wose barimwe. Ariko umubiri ni ubusa n'ukuri kw'Imana, n'umwuka nyine uri utubeshejeho. Babwira leta bati umuntu yarapfuye, none baraza ngo amari gushika bati mwabagabo niki, bati nimuze namwe mutubashane hariya mu mahombe turebe, muje kwirebera nimba mu muta ko ari mwe leta. Baragenda ngo amari gushika barapfa bati none umuntu wabaye gutya uhaye unuka bakazama ifata amazuru. None bati turabamashirije mugende mu muti, bumva ijwi riravuze. Muri bande muratu umuntu n'uwanyu sohoka.
babazungu babasota bati tugende barasohoka umunsi Imana yashatse nyabibona aragaruka inyo ze hayiziragarika hariya ejo bundi turabagabo gatwe twari duhari twabanaga mu muhano umwe ariko twarahaba twari duhari tungana twasubukungu turashaje twarabasore iryo niyerekwa Imana ikazi kamujana ikamukura mu mubiri ikaza kumwereka araza arabivuga byose iri iwacu habaye benshi cyane bene abo ngabo umuntu wagize iminsi myinshi nyabibone yagize yinga abandi bakagira iminsi 2 iminsi 3 apfuye mwareba pi mukabona nuwo guta ariko Imana yamujaye iryo ni irindi yerekwa hakabiyerekwa rya nyuma niryo ndangirije murarize ni yerekwa y'ibitekerezo byogeshwe zamiri safi Imana ishimwe hari abantu bagira izamiri ibitekerezo byogeshwe bankusoma hano muri ndarangije soma mu ba Korinto ba mbere 2:16 2:16 ibitekerezo byogeshwe wazutekereza ikintu Imana ikabicamwo kikabukure wabivuga bigahama wabitegeka likabihame ukavuga wabafite ibitekerezo byogeshwe abo ngabo barahari abagabo n'abagore bafite ibitekerezo byogeshwe iryo ni ririere kwa bankusoma twumva Abakorinto ba mbere 2:16 yego mbese ninde wigeze kumenya ico Uwiteka atekereza ngo amwigishe yego nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo amen twebwe dufite gutekereza kwa Kristo ugatekereza nkuko Kristo azatekereza nakubwira amajambo ndahaye nuzuza kugira ngo nivugiye naho nahanuye n'amasi abona abantu bagira ibitekerezo byogeshwe Imana ishimwe tibaza bavuga ijambo ngo rigenda ubusa bo kuvuga hibyiza rikaba bo kuvuga hiribi rikaba Elisa wa Musa avuye guherekeza Eliya abasore bamwe baje kumubwira amajambo bamuseka ngo wamunyaruhara we abahanuzi barakugaruye ngo ugaruke none kugarutse ko mutajanye muze ngo yumva ararakaye atari kuri ngo hamagara idubu ntayo yari kwabona ngo arahamagara ngo ni hazi idubu ngo hazi idubu y'ingore abasore 42 irabarambika yamakomeza urugenzi ati jewe nuko gusa ndavuza zamiri safi ibintu byogeshwe abantu bafite ibitekerezo byogeshwe barakomeye kandi bari muri twe iyo ni impano barogejwe ibitekerezo birogejwe ico bovuga kuri wewe ciza coba siko wa mu saza yabwiye Ana atese wasinze utato ya inamaganya yiniki kuraganyiriki ati nta mwana ngo aramubwira ngo Mana ya Israel ngo genda uheze no mukobwa mwana umuntu ageze igihe cyo kwivugisha muhu mwana ubwo ngo yavuye aho ngaho ngo amare gushika ngo barara nibwo bwa mbere bari bararanye na Rukana ya matwari nduwo ngubwo bwa abyara umwana kubera ijambo ry'umukozi w'Imana umuntu wogeshwe Imana ibaheze umugisha mugende mugume mu kibanza ukomeze ikibanza cyawe nanje nkomeze icanje ikibanza ni Yesu ikibanza ni rikanisa murimwo ikibanza ni impano yawe uhaye ukoresha ikibanza ni imirimo myiza Imana yaguhaye gukora hano kandi buri muntu mwitorero ngo abuyogejwe muri iryo nyine hano iwanyu nimba uba hano ubwogejwe muri rikanisa nta handi ureke kuwa yawaye ejo bundi mukwiza yarigishije yavuze abakristo ingero bamwe ngo nihe nabandi ni ntama abandi niki avuga ikintu ngo nishandagira ngo bamwe ninkisha iyo bayivumbuye hano mu ngagara ngo izitaha mu kanyosha ejo ikajiri ya rugu ngo tigira umusozi umwe ntiyoba pe iyo bayivumbuye bakamanka bayirukana ngo abakristo bamwe niko yarabivuze yari kuri gerezo de zame yahigije nk'iminsi ngahe iyo msisi numvisha imeze nabi ariko ngo n'abakristo bamwe niko bameze nukuba nkubona akabazo hano muri kona atigiye muri pisima yaharara muri pisima atigiye muri gerezo de zame yava muri gerezo hatabi ikibazo kiri kuri wewe ikibazo kuri ku bantu badafite ikibanza
taho utazohobona ikibazo mu isi senga ikibanza cyawe ukomeza ikibanza. Imana ibaheze umugisha. Amen.